Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Christian SFB, danas ćemo igrati Day of Defeat Source. U prošlom klipu smo igrali sa ovom ekipom, u ovom ćemo klipu igrati sa ovom ekipom, dakle US Army. Ok, igrat ćemo na ovome, pa krenimo. Ruski je klip, tako da se nemojte čuditi za čudne riječi. Ok. Uzet ćemo ovu prvu pušku, dakle staru, i vi ćete u komentare napisati koja je po vama puška odavde najbolja i komentirat ćete jel su vam bolje puške u onome, u Wehrmachtu ili US Army. Dakle, koje vam se puške više sviđaju. Nisam mičao, mogu proći, mogu, okej. Ne mogu se popet gore, to je zajebano. Ne bez. Idemo dalje. A jeste, džubra, koliko vas je. Ok, idemo dalje. Uzimam ovu. Ok, sam... Dakle, će doći. Ojuj. Kako me ubio džubre. Ok. Idemo na sljedeću pušku. E sada, ovo je ista situacija koji u onoj pušci, znači sad su 3 metka i ja pucam ovako. What the fuck? Panik. Ok, nije bitno. Dakle, ovako. Znači u donjem desnom kutu vidite 3 metka i pucam ovako. I kad stisnem desni klik 1 metak i tu pucamo ovako. Tako da ćemo ovu pušku koristiti 2 puta. Dakle, kao i u prošlom klipu. What the fuck? Koristimo još jedan put, nismo pucali osim isprobavanja, tako da ćemo još jedan put iskoristiti ovu pušku. Kako me usralo, ujevote. Sam koji kurac. Kad ono grune. Pokazat ću vam i da možete ubijati svoje ratnike, što je moj veliki plus za ovu igricu. Ok, neko bombardira. Evo vidite, puška je jako neprecizna kada puca brzo. Ok. To ne možemo. Tu je moguće proći? Je. Ok, idemo tu gore. Hoćete da moramo van? Ok, neće više blizu ovog.
Jel bi opet moglo biti Boom Tras Ananas? Ok, to nema. Ok, mislim da je to moguće samo sa onom staninskom puškom. Da vidimo šta to ima lijepo. Ništa. Ok. Fuck, što je to bilo? Bila su dvojica. Ok, idemo na sljedeću pušku, to je snajper. Ok, tu ćemo se sad penjati negdje. Ok, idemo vamo. Ićemo na ovaj dio kuće. Ok. Da ljudi, sad samo najavim najvjerojatnije u narednih nekoliko klipova unaprijed neće biti facecama zato što ću koristiti Fraps za snimanje, ali sumnjam čisto da tamo mogu namjestiti facecam. Mislim, nije da sumnjam, nego znam. Tako da dok ne kupimo kameru, neće biti snimanja. To će biti u 4., 5. mjesecu. Tako negdje. Kad napravimo ubiti ovoga. Gdje bježite, džubra, ona. Ok, ništa od ovoga, idemo dalje. Fuck. Šta više? Ja već mislio to se neko objesio. Jebem ti, snajper. Ok. Idemo na sljedeću pušku. To je stranica. Ovo je jako loša puška, ljudi moji. Iz vrlo jednostavnog razloga. Eto. Ubili smo svak. Gdje ste? Ti si moj. Ne valja. Ok, i preostane bazuka. Legendarno oružje. Ok. Daj se, penji gore. Ima još nešto osim ove prostorije? Nema. Marš u pizdu materinu.
Ok. Sada ćemo opet uzeti ovo, ali ićemo nožem, to je druga skupina oružja. Kada napravimo svog ubit nožem? Ja sam zanimljivo ćemo. Di ste, ovdje vamo. Ha? Ok, sad sebe radi drugi level. Ok, bit će to brzo, gotovo. Fuck. Ok, ide? Ide, o super. Daj. Ok, ljudi, ići ćemo na jednu drugu mapu. Možemo na zonu 51. Barem to pusti. Ok, to nas je pustio. Ok, nož vam ne moram toliko pokazivati. Ne možeš me zezat. Idemo dalje, ok. Ajde. Čiko, odi vamo. Da, te ubijem. Majku ti. Ok, sljedeću. Ok. Ne, pištolji su isti. Kako glupo. Ovo je jedan moj veliki minus. Da.
Ok, još nam preostaje bazuka. Daj. Ok, nije bitno, idemo. S ovime sada. To. Ok, sad ćemo na bazuku. Super. Još da vam pokažem ovo i još bombardiranje i onda je to to. Shit. Crkni. Super, to je to što sam htio. Da ubiju mene. I još nam ostaje samo bombardiranje. Ok, ova puška za bombardiranje mi se jako sviđa. Sad ću vam pokazati odmah kako radi. Ok, yes. Ovdje imamo dvije bombe, ali ne možemo uzeti ovo. Uje. Kako nas ubaciš. Ok. Čiko ovamo, di si? Da te ubijemo. To. I ljudi, više nemamo bombi, tako da to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Bo!